Puilano khapang tok tai buhuk song Teliamura bolok Baikhopjak Sauth Hadrai Adc Vill Dhanchakma Rupini kamengni BUKHUK PARISHA Rupini sak hamya thongaro klaijak phiaba bini boya sangkha 15 bosor bo poriwi tongo class 9 no phiaba iskulo vaccine jangma hoite bini sago bothrai thayei bini mokhang bini khukjei bini sak joto jagano bothrai engui thangka phiaba thongaro tabo klaijak phiaba kutuli manya phia bo sak hamnani bagui bo THANGWI Naikha sak hamnog rogo Teliamura sak hamnogo bo thangka tai khomulung sak hamnogo bo thangka tai jibi sak hamnogo bo thangka phiaba tabuk bo BUKHUK PARISHAni sak hamya haini bagino BUKHUK PARISHAni buma bufa tini koikha LUKUKHA ganrong thani tai abo siming boya DISKI amchaini civil society khlai tongnai takuk borom gunang walsom de borma tini bini timotlangai BUKHUK PARISHAno THANGWI Naikha tai kogri bukha je mansak bongni civil society ni hoite borok subanani hinibo kogri kha takuk borom gunang walsom de borma naitong de puilan sing paithak jora soya kare CHINIKOK TV channel ni o mangphili no Hambai puilano media je kok abai khaito da sini lokal bagai kaham thanya ang nono media ni je samkhaina porno especially nono hambai ruo ang puilano chini bisingte je chini kaisa mo team tongo chini lead leap team ni se kaisa chuba su khaina ba chini kaisa team khlaija haina bagai chini trop je chini team hote puilano ang nono khatchama hambai te chiba ya foro je chini samno seti prasana je kok ba kaham hamyo to kisu saklai tong bagi hain bagi especially ang hambai maru pulan tini saramo sumaga jeng kaisa tapung ni bisingai jeng khobor maka ja chini probin rupini ni khorsa chini yang o angchani tongo jengna information ni je chini BUKHUK PARISHA rupini ni PARISHA rupini ni kaisa school forinai budai busa 9 da 10 pori tongo jeng ami information mane jeng niao phaithamaika bini je condition bile hami no bagai jeng kaisa step naka jeng grang ribai suba mai puila bakha jeng kabangma chini hawa kha ganang rang ganang puisa ganang tongo bongni bisingo jeng tini abai khaina bagai jeng nono ringai jeng tini ma saka media ri musango kokhai ang tini sanam sumani ke sraini rugi to jeng thanai January 18 tarikh vaccine jamiti omhaingani so bini condition bele hamya gai nungbo nukha tabugni ni bisingte chini lukurok je nugnai bini je condition bom haijaga tong haina bagi ang kojen musuke chini je khaganang lukurok no chini tapu porson no buskangma agu phaidi bini rugi belai condition hamya je manti suba phaile je ang kojen musu haina bagi amno lukurok ka sabu te chung to or chini tin to tongono
जों सुबानाय जों जे मानसा बनलगे जों तंनाय जों अरो दुस्की सिमिया जों एक्चुअली म टेलिमरा ब्लॉक जों कैसा आरनि अरनि खायसे कैसा टीम खायजाक लुकुरावनो सुबानानि मा अम हाय कन्डिशन जरा हामिरावनो जे मानते जों सुबान जों मुसुं सेन तिनी नरक जे अरो फाइमानि ओ जे रुपनि बस्तियो नरक जे फाइमानि तिनी सुबा मुंले नरक दिरिखा जे बुखुक सा खामिया ना जों सुबा सुले जों रिमे को बारिया को जों फार्स्ट सिन प्रायोरिटी के जों मुसुमानि के साखो जों किसा जों मासा मांनै नाय थांपायो नाय थांपाय गामिया के जों किसा जस्ट फॉलो कोन जोंनि जों किसा रिग्रा खा के जों सुबा फायनाय ओंखाय ताव तफन जों कक गाय जों आवायमु रिग्रानाय लुकुरनो जों साख्लायग्रानाय असरायनि कन्डिशन जों फायनाय ति कयदिन ओंखाय ताय तेगासा कक हंगाय जे लुकुरक ताबो मो हायरंनो नुहुया तंखो एबा मो हायकै पब्लिक सोसाइटी टीम खाया तंखो ओ जे टीम खाया तंनाय रबो फियाबो खा गोनां तंगो तिनी खरसा खरनै खायि मे आं हना टीम रक फियाबो नरक तिनी खाका अने जागा खे अने कामिंगो खाया रक तंखो आबाय तिब्रा जा खायरम तंफनो पासलि आनि चुबाना मुजं का आंबोनो एकोन्ति चुबा हरो आबा हेरक कायसे कुसो तंगो फियाबो ताबो जे ओ जे चुबा थाय ओंखाय ओ जे बनस चुबानानै बागै सुदु ब सिमिया तेबो गोबां मानसिनि बरक आबा हायकै ताबो बक्लाय तंखो नुखुंगो रां पैसा करै नुखुंगो सुगिया आबा हायकै नुखुंनि जे जों जालक कसाय तंग मानसिनि तिब्रा सारक ओंखाय जे ताबो ओ जे साइमिया तंनाय चुबाय मे आं तंनाय रंनि बागै ताबो नरक बबा हायकै स्टेटमेन्ट जे चाइ दु तंग आबा हायकै ड्राग्स आव रांखिमा जा तंग सुवां नंगै रांखिमा जागा तंग जदिसन आरो खिबिया करै सुबा मुनि बिसिं तैरिखा केबा बबो हायकै नों आबो ओ सामुनो तांबो तांगै नायथ तकय इसिनि बरनि बागै दफानि बागै सामु सोसाइटी तांमानाय आबुनो किसा ओ जे लुकुरावनो मेसेज सेगादि आं सामु सुबा का माहायनो कारण तिनि हाव जों गोबां मानसिनि तिब्रा सरफुरि दङ मासे मानिया दङ ओंका आं जे नुमानि आनि लाइफ नि एक्सपीरियंस अब हके गरि हिके बर थानाय आ जे कन्डिशन हायनो बगन ना तामो अम हाइन तने रनो जारा रां पैसा खागोना गोबां अब दं केनुबा अब खिजागै दङ फाबजागै दङ हायनो बगै जों कायसा सोसाइटी जे कुनु किसु कुनु पॉलिटिकल बाय गोरोंयाव जों पॉलिटिकली सुबाय दि अब कुनु मैटर या जों आबन बाय कुनु अबिसन बखुरै किसु सुबाय मन हाफानो आबन बिसिबो जों कायसा सोसाइटी बा समाजनि बिसिं जों जुदि जों दफानो सिसारि लांखामा हाय जों पारा जों अम हायके कायसा टीम खाय कायसा करिनो सुबाय थानानै एबा कायसा हामिया सुबाय जों नायखौ सुबाय जों बेलाय हामनाय हायनो बागैनो लोगो खागोनां रनो आं बसकां आवदि नायथुदि अम हायके टीम रो खादिनो आं कयनो मुसु गनों मो जे टीमनि ओ जे कमिटिनि मुंहि तामो जों कमिटिनि बुङो रिखा लेट लिभ नो तिनि जे कमिटिनि बुङो जे टीमनि बुङोखाय जों आबो माने ट्रिक जों ताबो कतर फाइनालि बा तेबो बसकां आवनो जों आबो जों ट्राइ दङ जों ट्राइ खिलाय दङ नों ताबो ओ जे कमिटिनि नों बो जागाव तंग नों बो पत्तो तंग आं कमिटिनि ओंखाय आं कायसा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दङ ओंखाय आंनि गानाव जोङो तिनि भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि मुंखाय आंखो सिटि देपरमा तेबेसा दङ जे सेक्रेटारि तिनिखौ टीमनि बिसिङाव ओंखाय जमुना देबि जमातिया आंनि मुंखौ वालसन देपरमा हामबाय दं